Manipod kani pagayam tayo amaya saan napud puno anagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na kablawan tay pay ni Ma'am Janet de la Cruz ni RJ Gimayen dita San Juan La Union. Kani Marites Heart dita Cagayan Valley. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kasi manti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear manang biyanang, at dapab paboritok amanugang. Dua ti manugang ko. No apay anak ko na kapag paboritok ti maisa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, adun lakit di ti bisitam intun bigat. Manang. Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin. Agmanuak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga, agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid may. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo laang tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Pa-birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam day to'y kaloy manugang ko. Take out yo. Ne, nagadumon day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabanglas. Ay kaya agyaman na karda nanang. Nanang, in kami mutayin. Makikiddan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. Inka mang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Sikamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan da kami ditoy. Sige, abirak kalaw. Umuna kami jirwarain. Agure kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abirak. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga ro daytoy. Nay, apay dayta, kwarta nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dayta para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasayaat ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasjayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawat ang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawa, tamanugang na. Napay kagura na latan, itag na na yan. Ipadlaw na mga paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer dya may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na dayja Ruli. Anya mo dayja Ruli nga Saan da ngagbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpakan kwa na. Kena kapimpintas di anak ka.
Ay, nasingpot nga men, manang. Iso siguro, tikinayat na kun kwa na Tikinasingpot na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpot ti lalaki. No kasday tumula pa nagrurupa. Ay uray sanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na ita, nanang. Ala, sumrat kayo. Ay agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo mati man yung pagpadigwanan, nanang. Ay na, asidagla da ita. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga ay wan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kung nada nga awagan na kang mawamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit? Agaplaya kita nagduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, mawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papa nam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang da ito may sa pizza ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay ayun ni nanang? Dapat siya ka maawa na tumula manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam iti nasayaan. Una bakit? Naamiris ko mo iladay takay. Awang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa rolay. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tiko namjak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititid ni Role. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kadno talagang awan mastra ka na. Di mo pilitin nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no apaum di asawam. Saan tani, amangan no po ba daw? Sapay nagadayo ti lugar da dito. Saan mo't kidi, nanang? Sa nabale, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ibagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat akmat ka. Bayam, tano maawat ko man ang ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Ati papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mo't ngagdaw-dawat kan kwa na.
tulong na nga rod mat kada kayo, nanang. Ay, sanak nga daw at ititulong anak ko. Adda pensyon ko a pangalaak iti aramatan mi dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa. Ang ibagam ijay asawam, ajak ang daw-dawat ititulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta pangiboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw. Karopropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takaropropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man na giti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa, tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako maijay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige, basta subli ka ha. Ay, uwan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno adda kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Adda trabaho mita. Adda. Apay ka di. Maditi bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang. Taawagak. Ang tuwinti ka ninyo, nanang. Nangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo ka di ka ba ti agsubo, nanang? Saan nga rod? Subwan Ay, tapno makapanganak ko. sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman nak, nanang. Kaloy. Ne. Nanakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arakopan na kumamot. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Ay, bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngumkas dyan kitin teraramidan na. anyat inaramid na aya. Dinandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaul-ulimag ka. Apay ka, day. Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga ron. Ngamjak mabalin nga ibagakin ka. Takabaabain. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Ang saan itan, tanatauhan akon. Manang? Kunak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Allah, kasanungay numaamuan ni Susan.
Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, Manang Susan. Agawid kami ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito eh. Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, Nanang. Kasusweldo mi kini Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, Nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na, Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalukong ko. Awan anyaman na, Nanang. Kay kumusta nga tiri inayaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, Nanang. Wan, ay, awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, Nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyaman na. Kat pakawanan na, Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak Nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagita, Nanang. Saan kayo maginura? Iso nga ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, Nanang. Iso nga'y mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawa iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, Nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana balay. Tadati kabsat mo, kanibayaw mo amang tultulong kanyak dito, uy. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, Nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat miday ta. Agyaman anak ko. Naragsakak tati amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidutak. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapo iti naramid ko iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga rod iti pamakawan kat limukay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, aging ga kadagiti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, Maya. Tao tayo laeng nga makaaramid iti saan na may parbang wenno agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wenno nagbidot ka lang arudan, di mo pay lamaaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim, kat si papakumbaba ka ang nagkidaw iti pamakawan. Ala, papagayam di tanti nagpatingkaan ti pakasaritaan ni Pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello everyone! Matutudong aldaw. Anad kumalatay titunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat Jana sa napud no anagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Maricel Daligis, Rosemary Cabang, kani Mariel Rodriguez. Kastimanti ko na ni kabsat Jana.
Dear manang biyanang, nasapa na balutinak kat gaputa ubing pay tilangana, adulat ta dagiti agrayo kan kuana. Jak kumakayatan a makirelasyon ti inak, nga maagpilit met. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Nanang, makiasawa akon. Apay, addan aya urnong jay nobyo manako. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami kan ni Roy. Ay katuwan na ada kayo meten iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyo, tadumanon dan. Wen nanang. Hey, pakaragsakak launay ata. Sikat ti agbaling nga balayan ka, ay may. Ti pagsayaatan na balayan. Agiin na si Deglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar no agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbalin nga abalayan ka. ay, nabayagin nga agayan dayat dagiti anak ta. Diyak pa'y pulos na puutan na nagapada abalayan. Iso nga amok, iso da ti agkagasar. Wan matket di Ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang tanaunaan data. Ha? Ay, naunaan datang ha? Ko ay awan gaya. Basta ada ko maibagak mabainak may namang ibaga. Ha? Anya day ta aya abalayan. Ay, basta mamuam tumerlaang. Kupi-kupak pailaang. Ang ibagak tumerlaang abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron, mapit lang ta alalayan ka dyan. Agsublita matla adagos dito'y lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Dyan kita ni nanang. Nalaing mo't gayam nagsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikot. Kanure adan asawa kan anak na makisala latanok ma. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang itikasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kaslag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang ng uray bumakutay. Naasikaso mo ngamin itibagina. Nalaing nga agdala. Wan nga raw. Manutawan na naya. 52 nan Sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mangipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madlaw mo di lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday ta ti mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan nga agsalsala. Wan nga raw. Nene, nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawaan ni nanang Saan rin? Bay makisala. Tasag paminsan mo't lang adapasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan Kamaw dyan na. Agasawa tamot langay. Wen nga ron. Ay, nalpas matlaangan ti papaskan tayo. Kasano ngay? Agawid tayo di balay? Ijay ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo, ta dagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan mat kat diya. Alang arod. No dito iti kayat maapagnaadan ta. Sika ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awampay mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Intong sumang putlaangay. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Jak nga rod amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayon ang marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw.
Baliwak tumanan ti umay balasang kao. Oh, naggapuan nyo, nanang. Nagturukan nyo itirabi eh. Kwa, ada na panan mi kadagiti gagayom ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po, napuyatan na ka talaga. Ala, masansanin akastatar aramidon ni nanang ah. No daduma, marabyan na sumangpet. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa, Jana. Ay, awampay matroy. Simang pa man ti binulan kon. Anya, kaano nga tanging ngagsikog ka? Makatawanan ngagdendin nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wan nga rod ah. Angam di ta mapukawan itinamnama lakay. Patsak ngagsikugak tumit laeng. Ah, nani, Ha? agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan ah. Kasta na nga no kumaro ti sakit ti ulo na ket. Kasta ya? Ala, inka nga rod alalayan, takaasimot. Sana may green day to, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang. Mabait na ka mangibaga, anak ko. Kababay na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pakawanan na kumanak ko. Nailaw anak mo. Kunak ano saan nagbunga dayjay. Ay, di kay maawatan nanang. Di na ko mga gurguraan awan. Sorry. Engam, ada boyfriend ko. Kat, naminadaw na nailawaan kami. Ikat, kita, masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak nanang. Saan man anak ko? Sana ka mangrab-rabak? Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to'y inawag. Anya? Asino kumamot tinubyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danubyo yo? Wan, ngaminlimod ko laeng. Ta amangan nulapdan nak ama ki boyfriend. Gamit na ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngamda kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngumsika. Mangibabain na bakit? Bakbakitan lang arudan nga makiboyfriend pa'y laang. Sapay masikugan. At daditan, Jana. Aklo namon ti amin, ang masikugan ni nanang. Dilagbain. Sapay masikugan. Anyalat sa nagiti taon ngay no maamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing paymot ni nanang. Ubing katikas jayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa'y laang. Bakit? Aging nga adda binulan ti babae. Adda pa'y posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masuro na. Jak amo ti sawag. May stress ak, Roy. Garang ganjang magayam di katugang ang manakaw. Awan mo't binakatan kan ayat, tatang. Una nga nagpasikog pa lang, Mark. Bakbakitan. Awan dakas na, tatang. Kan nagayatan na mo't dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Madlan kaming tulat na iti anak, tatang. Sana na ita ti puntaw. Jay kinagatal ti katugangam ti ibagbagak. Bakitan ang nagpasikaw.
Nasakit tinakamyaw tanag-tinag iti sabali ni nanang. Amok atatang, kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak, tay ubing, sana tay bakbaketanan. Ubing paimat ni nanang, 50 na lang. Bakit ti kas tatawan? Timako na nga ubing, kat dagitay agtawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganak kan karoy. Pudnumot ngamin, imbes sa siya kumatagsikog, ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amok, asakit lang tinakam ni tatang na jay, tanaunaan da. Madlaw nga may nakursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bale, damat mako na anobyo na. Takdiran ng samat, tisikog ni nanang. Diyan mo masurunak. Anyalat ibaga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang. Akit bay am ti saun dagiti tao tinapatag. Takdiran tinobyo ni nanang tisikog na. Madlawan ti tiyan nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ngay. Di ka agkasar. Ay, uri saan ang selebrasyon? Basta agkasar kayo. Agabrod pa'y ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Intun agbakasyon, isunto, ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kuno anyaman ti ibaga ti tao kanyak. Saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, intun agbakasyon ka no, sa kamintog kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayo. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atan kan anak yu pailaan. Kasano adya kag sangit. Katimbawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na nanang. Kasar na Ha? Kunak man no da kayo ti kasar na. Ulbod gayam day dyan lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko na. Ay, nala, baybayan yun no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan kwa na, takababain. Uray ko man no saan nga ubing ngam da kayo. Hanggang kasanod nga iti anak mi. No kayat yo, ampunan mintimpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yo man adagos kan kada itoy. Apay no ampunan tati impas ngay ni nanang. Naibagak kan kwa na daytan. Ay kayat ko Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman panunutan na pa'y nga umuna. Ngam patsat nga umanugot mo't laday chay. Ay eksakto naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampunta kat maadaan tamutan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunan nyo nga rodon timpas ngay ko. Ta tinalikudanan ni Jerry ti anak na kanya. Diakon makontak ti awanan, pain alalaki. Ay, agyamanak nga rod nanang sana bale, awan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mi nga anak kan ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Diyak masango ti agaw-awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para luto iti may sa beer house. Kat amangan no agistiinak iti pagtrabaho. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan kon. Kasangsangput na. Kasta Hala, di ta mapukawan iti namnama bakit? Dumteng tulat ta.
Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wana. Sana bale. Adda ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uwan ba kay? Okay. Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumin to no may alawas. Adda kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Maamuan yun tao, kuna na mo ilaan. Adda kadwa kasi mangpet, anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamad. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang nga si Mangpet, yan ha? Diya ka mo Masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman ng daychay. Anya? Ay kat awan takas na. Basta barulakit di. Oray pa'y baro, masurunak. Saan sa amat at trabaho ti ginagara ni nanang ijinapanan na? Relax. Di ka agong unget. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakbakitanon. Nasuro ka na 50 na nga makinobyo pa'y lang amin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakutan ni nanang ngam saan ngagnaknakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay wano saan. Ay na, sana basta isang pati ti balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si Mangpet nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't atikad kadwa. Tikat ako na inay ko. Okay lang ko man, no saan manan nga ubing jay nobyo yo. Maditila kay, tamabiit amatay Jana. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa oray saanan. Di kayon makiasawa. Sinaan nyo kay din na dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikuga kon. Anya, api ang nagpasikog kayo manan. Ay, tiyam mo ka ka awanan. Ta, bumakita ka nga ruday. Nangam adamo manay. Nangam sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan tisikog ko. Unay kayong matan. Diyak pa'y lang nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam, anak ko. Nay, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, surutok ko man ni Joel, ijay lugar da. Imblak nak mo't ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San mo't? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo't ten. Sapay, dakkel agatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto jay kunak. Pinanawan na kayo man ng tinobyo yo. Nalan anak ko. Ikan nakiti kwarta, tasurutok ni Joel. Pangasim. Anya turong apan nyo si Mangpet nanang. Ala, sumrag kay Mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagtay jaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kansan lagaya masyak ti sinikugan na. Talo kami sinikugan na. Ay na, diyak kayatin tagsaw nanang. Tamangan no masakitan kayo laang. Iso sige, isangit yulatan. Anya ngay, anusan nyo Natangken mga minti ulo yo. Nabayag mo't basitan ng agdandan lata dyan Nam apay nga ta, adita mo't lamad daanan iti anak. Ay, wen nga rod alakay. Diyak man amo no apay. Apay no agpakita talangan iti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno ammo ta tirumbang aramidin ta.
Babae timpas ngayon, nanang. Itatanakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampun manan kada kami timpas ngayon. Apay, kaya't yu aya nga ampunan manen timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat ay siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manon. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay kat, ay da kayong anak ko. Basta di yu baybay-an idaa. No bilang ta awanak ton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakit a sarita iti kalabas. Ala, lipate munda kita anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak. Time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Ala. Basta aywanan nyo anaimbag dagita addim, nga agbalin, nga anak yun. Da kami nga rod kanila kahit tinang padakkel kadagiti dua kakabsat ko ngayon bilang mimeten nga anak. Naragsak kami iti asawak, tauraysan kami anay paayan ni iti anak, at damot ampun mi nga imbilang mi kaspudno nga anak mi. Katita, agisiskwelahan dagiti anak mi. Kat bumakit meten ni nanang, kat nabayagan asaan anak kinobyo, tanadidigra iti inaramid dagiti ex na. Alakastan, tuy kabsat wano gayam mo, Jana. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, di sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless ka na kayo amin. Manang Biyana! Hello, papagayam! Happy December! Iti tunggal maysa kan advance Merry Christmas! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kan ni Domingo saan napudpuno anagan. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyana, may papan kada katugangak ti kayat ko apay drama. Nasingpet dagiti katugangak kanyak. Iso nalaang tanudad duma, sumro ti pinnasugnod da, kat tila aramid da. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Lakay, nakarubot kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni plampantsaak pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pala plantsaam. Ay, saan nakakomportable no saan na maplantsa ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Darasumkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko na. Ngamdi ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya ba't tabado mong bakay nagalas? Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kas kala na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayap tupay. Puraw abistida. Awanin ti sabali abadok. Daytoy latmayatan. Anya ba't ikasta lang amon? Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usaram. Naglusyang kan. Nakababain. Inka bumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay iso ti usaram. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo, gapula ang itibado. Jack nga rod kaya. Kaslatin ijer to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ingkag sukat.
Domingo lakay, imawag ni nanang. Inakbit ito to'y kawas ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawas mo, Rosalyn. Usaran na kano nga agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot kano ni tatang, tadi na kaya tibado ni nanang. Una yay. Agap-abat a kano, agsangsangit ni nanang. Tasaan kano akayat ni tatang akakuyog. Ibain na kano. Iso nga inak malakitaan idan. Sige, mapanakaw, nagsubliak mo ladagos. Sige nga, Rod, bakit? Ay lakay, pakituloy mo man lang ang lablabaak, tap na mamagaan. Ah? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo day tuyin ananang. Na minsan mo lang inaramat ko day to abistida. Ay, nyamot dayta. San ko akursunada? Diyak kayat asukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngam no apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style day tabado yo. Iso asukatan yun. Manjak nga raud. Awan ti manggas na dayta kun nakiting. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang mati kagayad na. Manjak nga raud. Ni tatang mo kat ti masurutan. Iso ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapanakaw tamaladaw akon. Di yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kaon. Imunan ije kasaran. Iba inak kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Iba inak paikat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ka ti ulo mo. Nagtair to'y asawa. Ngam naglusang ka. Kita man nagiti padam aninang. Nagpipintas ti kawas da. Nagsisiksida. Ngam sika. Aha. Duduogan ka alula iti kasta nga itsuram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di jabalay aging ganito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay, dumundun ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka nun ni nanang iji balay da. Napanan na nga Saan mo't ngayon imay dito'y? Ay, reply ibagam nga awan dito'y. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Adaman text nan. Awan dagiti kawas na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa mo ka nun. Nagtalaw? Apay ka na? Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Auntie Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamo kada kayo. Anyat serbiak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray parawalis ditan Tinapatag, matulungan ka nga agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan ka, diya parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin ka ijay.
Inawag ako ni Nanang Tatang. Nagsarita kami. Kahit ayan nakanaw. Adda ka nung di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Tayad da parlor na kasinsin ko. Anyat kukuan nakano ijay ngay. Sumursurot ka numot iti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano dan dumamait. Para gatang iti merienda anda ka ni Insan Lilian. Apay ka no apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramiden na kuma. Gumawa mo dengdenggen na. Ipili na mo ti kaya na. No kaan abim, bakit kun lima kay kayon kun ni Nanang? Isumati sa nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kawkawas. Jay nam Ay, managpasugnon mo ni di bimakit. Saan asigo na kas jay? Ay, kastan sa kano ngamin no bumakit kun lumakay ti may sa atao, tatang. Saan mat kiti nga amin ngam kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa'y nga raon. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagay na kas itiinam. Ha? Angam, apay na yung kay surutan ni Nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi dan. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayaat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ngayon iti sarmi ang ante. Kitaan niyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kastoy ti rupak idagtawanak iti porte. Konak tumat ngamin kanya yo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawas yo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga ang usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanya yo, ante. Anya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di ante. Datoy, usarin nyo dito para itiro payo. Tapno mapukaw dagita rengkal sa wano kurarat yo. Nay, anya ngay manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pahikit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taagsubli akto. Ngam saan pa'y nga ita? Kaano ngay? Basta, maklaat kan tulatan no agawin ak Gordo. Di naktumo nga tauyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawin ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, ti panagawid ko. Bye. Sige, bye! No kasta, imawag ni Nanang kada kayo, tata? Wayne Rosalyn. Makitam, di mo ilang makaibtor ti luka ngay nam. Ha? Kailiw na mo ilang day jay iso ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raon. Kat, inayayo yu ko man imbagayo nga agawi dun. Wan, imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapul ngay aywam. No agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni Nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no, yan ti kasasad na iti ayan ni Insan mo alilyan. Winman, ay, kailiw ko ni Nanang. Di na ngamin malagip dagawi dun.
Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day... Ha? Rosalen, Ala! Nanang! Da kayo kadidahitan? kitwan. Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay so, Rosalen. Nanang. Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo, alilian. No kaya't nante agawede, ada kanya na data in San Rosalen. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na. Gapo iti pa nang pabayan ka no ni Uncle kanya na. Wun nga ron. Kun dakkel tinaaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang nga ba nagdata insan? Awan yaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Ha? Lolita? Si kamong agpaisaw. Ha? Nagpintas kan. I miss you, Lolita. Ay Ay, Messi, to, gordaw. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Di kulor mo tabuok mong bakit. Kung kasla, iming pista ko dil tarupam. Kung tabadaw. Ay, bagbagay mo. Ay, kasta, ti kayat ko akawais. Siksi baday. Ay, kas kalagtawon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, gordaw? Wun, bakit? Ay, malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Nay, mabit lang, gordo, Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Asino ti pasyaram? Kan asino ka? Gordaw, pastrekam ta sa nga ilik ni Andrew, sarungkaran nak. Anya? Tapay? Isuti mawag itay. Pastrekamaon, ta sarungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan. Masurunak ija inayaw. Ay, ayan ni Rosalen. Rosalen! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya? Ika pagpagaan dya inam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampangan. Ha? Apay aya tatang. Kay agasam, imubing latilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betan. Anya? Ay, pimintas mga min ni nanang. Isungar mo da siguro na. Ken di met kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa nang magawat iti lalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na iti kasdengar aramiden na. At dapay mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mainayaw. Feel na mga awatan dagiti sagot na ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam, Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti tsuram. Kas kalagpaparam iti kasta kay tsuram. Ay na gordo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ingkag bado iti nagayan abistida. Ken atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan nalaklakayan. Ide, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita... Basta ikag sukat na
Jak kaya ti kasta nga itsuram. Maysa! Domingo. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Naki-attend iti birthday party. Apay aya. Kinapay nga, gluluwa kayo. Sumrek kayo man pay. Ay, jay layo Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jamming da. Kadua na. Nagiti balwa babakit barkada na. Anya? Kan damag ko nga da kano boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Hindi na ko ni kabilangan ng asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarumnak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tas ikamat lat tati pagaw-awidak. Kan maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagdigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Agsagaan na ka. Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam tikasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natungpagan kan sanay. Ay tatang, pangasaw. Pagsaritaan nyo tinasayat da ito. Di kay agkabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no. Kunak agdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling ka. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang pwersa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyog. Ibagbagam idealo siya nga. Ay, ala, sorry nga rudan. Uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nagpinakawan nga rod dagiti katugangak, kat naurnos damatlaeng tibagbagida. Kat manipod iden naragsakdan nga agdenden na. Alakastan, ti pagayam mo, Domingo. Nalakat na saya at atan nagkapyada matlaeng, kat saan na naala iti darom-darom. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo a Domingo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello manan iti tunggal maysa, kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. So magmamanungal daw, ti bilangan, Paskwa manan papagayam. Ti surat nga intay basa kani drama itakit manipod kani pagayam tayo adjuna, sana pudpuno anagan. Ngam sakpay na kablawan tepay ni Sir Rafael Guiduti Columbano. Belated happy birthday kan ni Dante Velasquez idi December 1, kan ni Dave Nathaniel Velasquez idi December 7, from Imelda Velasquez. Pasensya ta medyo naladaw ti kablaaw tayo papagayam. Kan hilomat kan ni Rodi Cortez. Kastoy man ti surat ni Pagayam Juna. Dear Manang Biyanang, aday digayim ko, kadalak kan mismo akarubak. Ngam nabayagan nagyanday di Manila, ta nagnegosyo da iti asawa na. Kat idinagawid dan, jakon makaid na. No apay akasta tinakunak, iso ti istorya kan ka. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, hinakman gumatang iti bulilit, ta iso ti sidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha,
Ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna, kumusta? Ha? Ela, si Kadita? Wan, ala, apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga pimudaw ka. Kan nagpatatu ka iti kiday mo. Kan naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip tatu ka. Ala, tilay bagbagamot. Lapis la ang tinyugad ko dito kiday ko. Kan naglipstick aklaan. Pimudaw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Oho, imposible Jak mamati ila. Ha? Ay, oh my ka, taing-taag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanan? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ng ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nak matlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat, birbiro kak dagijay kurad mo idi ditatangad mo. Awam matang. Kan apa nga agpayso nga pimudaw ka. Imposible ang sabon lang dayta. Oho, jackpot yan. Sabon kan lotion, Juna. Kan kasi iti imbaga, sa anak amain initan ije Manila. Sa anak arumrumwar ije pwesto. Oho, nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya din nakpadyan, friend. Kan imubing ka pa'y. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nateng ata na esemak ngamin iti kakasta. Oho, nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot usar akrim iti rupa ken sabon. Dagitala ti usar ko, awanen ti sabali, Juna. Nagawing magayam da ilagay mo dito lugar, te bakay? Wan, in librinak iti merienda iti kalman. Anya mo dyan librina? Halo-halo laang kan may sanga syupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan nginaan mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang yung kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da jay. Baran nyo siguro ginahatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka? Kan, damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pa'y no naggapgapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napayakas da kami, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da di Manila. No napigsa, apay nga rog na pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong arog kadwa ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Taka na yung agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rasaw. Na, una yay. Ay, apay nga tanga pimudaw da nga ila. Kat nangis-ngisit mo da jay idingam siyak. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wanaw, ay, anya nga ta. Rabing Juna. Sumanaraming kapayla dita. Umay kakagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Kapay niya po, wow. Trimak to'y kiday ko, tapi muskol manan. Ni, sapay pumanulbos ka kaya maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malatangam ni Ela. Kat no sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mutan. Anya nga tati naramid na ijay rupa na. Birbiro kak ti pimintasan na. Kit-kita agpay no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo. Inakman ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga ilang am siyak. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay. Imbobing matjegay mo ang nagkapoy jay Manila, Juna.
Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ta nagpakutong. Kun awan mo tay naglawa api kas itirupa na. Nagparituki dayjay, pati jay bibig na, impatudok na dayjay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jay rupa na. Mabiit man lang, Juna. Apaya kaslad daguram kinila. Di mo't gayem mo day chay. Da kayaw tagkuy-kuyog iday. Idi tahan pa nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak ngam isuna. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umun nga ubeng, iti kasta nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Isu nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulot, tanangisit ka, kan basit ka. Ad-adda pumandek ka, no kulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uyawon, ibagbagak laeng ti agpaiso. Papukisam kit dit atid dag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw, jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi pa'y lang namin sa nakalman dagijay. Oh, kano busy di anak yaw? Busy nga. Busy nga agpapapintas Agsasaro no ti paparamid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Amaw no niya sumaro nung ay paramid na. Anya? Hindi na ngamin kaya tagpa, tiwitibak na nga gayim na. Di na ito lawak nga ratapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na ahuay tining lusyon. Kaya iso ti pulpulagi na jirupa na. Ay, bagbaga man di asawa amruday. At ang amin style na adi na kaya ti agpatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimintas di sigod analaad agayim na. Nalaad ayamo ni Ella kat sigod mo't anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti pintas na. Ngami tatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa na. Banag asan akayat ni Juna. Tadi nakayat ti maatiwan. Wag. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sa bali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw, kinada mo palpalangwad na nyong. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palangwad day jay. Nga oray awan mo, ti maipalpalangwad na. Iso asaan na bagay ti bumaknang. Ta sigurado ako maro ti kinalastog na. No pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan, Jonah. Sa bali manan nga style na kulot mo. Nagdadakkel ti kulot na idi. Ngim ita, nagbabasit man. Bagay kumalaang, Maria. Anya, mataawag mo? Kad isumit, Maria. Tamariyo nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko namat, tanabang banglo. Kad bagay kumala ka ditip kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella, bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Uy, saan nagbayat tupay? Kan nakita dyan many grocery da. Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto alak ko, Kan, agpaarami da ka na ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adong ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan? Oy, papanamon ngay! Shh, oy! Durubab mo day ta Mariyaw. Ay, makapasuron dagiti ipupos ni Ila iti FB na. Awan lang ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masurunak. Pasikat at talaga da ito nga Ila. Mapana man ki di iti balay da. Sika maggayam ti asawa ni Ila. Aggayam kayo gamit ti asawa? Wen, idi.
Awan ka di pa'y anak yu kiniila. Ay, awan pa, Jonah. Nabit kami pa mo't ngamin ngagdendin na. Ngam nagkasar kayawn. Uwen. Kasta aya. Sa bagay, ada makit di ibagbagada nga analmentat ta. Ah? Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbagak kini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Jak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day ta tanagayom ko garod. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na. Taluda. Anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardel, hanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan ito'y arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimatangak di bikiri da ila. Nabangles mo jela ko da tinapay. Anya? Kasano nabangles? Naramanak. Nag-alsam. Madlaw nga expired. Kat, imbagam kumaan. Saanon? Taba ka ibaga na nga padpadaksek. Anya? Hayawan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabangles amakan. Imbagam kumaan, tapno amuda. Saan nga road? Taba ka ibagada pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapudno dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam, ha? Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day ta tao no, asino man day ta. Panang dadaal tararamidan na. Mangagkumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan da bakay. Ngarud kundi pos iti FB na. Sweet da nga agasawa. Ngam kanayo gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan ta. Tamabaina nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Ang ay namadlaw nga agsubsubang ta. Hay na, ijay FB dala nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Saka aglibi tinagayat. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po utak ti panagsubang ta. Ay na, masigurado nga agsasaro noon ti panagapada lakay. Uray po utam to'y kunak. Narabyang kamanan asimang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis mau. Sapay madlaw ang nagnina. Apay pangalalamti nga gatang mo ay kadagita. Pati tabag mau, nay, barbaro manay. Ala, kung diminisker kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalalam, iti pagpapapintas mau. Ada nang sponsor kadagita. Tasi na, Gayem ko ya abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini, makadkatlawa ko na. Diya lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, ti kanayo na pa nagpabarom iti gamit mau. Inlibre nga ro ti bisprin ko ya abroad. Dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa'y lakanumag nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman man kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Dandani pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan ay manugo. Sige, pay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunak manu kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes kan kuana. Ha? Amo kon ti ugalim, Jonah.
Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag ako iti may papankan ka kadag iti karuba dito eh. Ket agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakas ka, kan chismosa ka. Nay, Okay na ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpaiso kumalang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan. kwa, Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanya. Ipakita am, Jonah. kwa, sige, dita kayon. Mangibabaing kamay. Apay aya, di mo may ikat, tikas na kaugalay. Naglaing kang agpadakas iti pada mataw. Bakit ano kan? Di ka pilagbalbalay. Ruday. Apo, tao po. Andiyo na. Nandiyan na ba? Ay sus, aglumungak. Ibagang maawanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya! Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaon. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Pimanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito pamanaknak. Kitam dagiti ladawan nyo ha? Ha? I-delete mo da kita. Madurmang ka man kita ha? Kapo iti tsura yung adwa dito ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Pinapanaw nak nga rod ti asawa kat manipod iden, jakon sinukon ni Rudy iti balay me. Inininot ko mat binayadan ti inututang ko iti lakay anak relasyon na. Pinadas ko tinagsubli iti balay me, ngam talaga din akon inawat ti asawa. Kat ita, agmay sa akon ngagbibiyag, kat ti panaglaklakok iti barbecue ti pangalalaak iti pagbiag ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Juna. Alaa pagayam, Juna. Ano sam nga apitan, dagiti bunga, tinaramid mo. Anya nga rod, kat no talaga di nakan kayat ti asawam, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kankwana. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam, Juna. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script, kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan advance, Merry Christmas, kada kayo. Amen. God bless you all.